Anga pa ia o mai lau whaunga o e lama o le whaia o nga siri. Awa wina o tangata mai mātou umana nei aso. I mana wanga pa ia lau o fio. Whamanuia loto ma nganga o lau whanau. Whamanuia e wasia simai le nei tai ao. O le vi inga ia fo'i ia toe, awa lama nei ia te mātou. Sauina lei fale atoa i le toto le tamai mamoe. Ia seia se nganga fala ve lave fa salave. Ai fa benano fa sa loto lau fanau. Lo lava swafa Yesu va la awal tuai. Amen. O na fola ele sa sau ana leo tuana yat. Le so le tatu tana noa ai ile le mata upo le fa sa tonga. Pasau tonga mai nganga leanga ia malisia o mea o le whapena lava o le whatalo no ina i le so. E le ngata o le sauninga le tai au nei, a o le sauninga i le afiafi. O le sauninga lana nei le afiafi. O lo fufuai e whapena o le whatino ai ma le tatalo. A ua le whatino ina, ma le whataunu ina. O le mea na whaia e Yesu mo tātou o sili atu nei ma le lua fe tau sanga talu ai. E talu mai lava na ua whaa sila ma whaa lau i loa atu i le asana te nei le mata upule nei o le whaa sa o lutonga ma nganga leanga po te moni. E leito e malo lo ti a polo nei vai aso. A wafo i le fia tene ti Apollo pe ao ina wha malama tangata e winga i a te ia. E o foi lava i lona malo e le fia. E le manao i a malama tangata i a te ia, mana te moli, ma nganga leanga o lo lato ngā lulue. I le lato foi malo e ta o le malo le pongisaa. So mai ala i leo salte nei o mai leita e ao. Sa matua ngā lulu e ala wali i se awala e wha mai vai ai. Amene. Ma wha pena foi o wha lau i loa mai ai lo la tau le fia. Ia e lea whaina e le fia i pēr leo mea valea. Amen. Leo mea uto i lalo o whaia ina. Amen. E hoi lai a te oe leita e au whatalo whai lesi ngata whai whawhetai a lea ua tā ma whai antalo lotu mai leita e au. Ti tia u le lotu te lea mea whaala me lave sa mafo whaua. Ia e whawhetai e o lea ua talo lotu mai. Uma lea sa e mai le tusi le malo lea lea ma whai ana whatau ruina le iu whalai semi-final lea sona leile ma lea stona. Ai le so tofi me le asfalei ana mafua mai wa atu lipo te leo no fo leo ma tu fa tasi le tamale no ti le tolu le vaveao ia male iu falai no fai le po ana umale iu falai se furu le po ale tamaya no fa benana o ti le vaveao i mo meu tangata ona mai falkala ia ele a faina. Ia pe ata leo a matana nga yo i mai la o me valea ia amen. O nganga leanga ia o lo fa penal fa la vela me mai. Ia la vo fa penal la vo la le fia. Ale la tatu tala no ia la to tai au le. Malo la to nga luenga malo la to malo ia malo to ila lo popo o mo lo fa e Yesu. Mo la to ai au mai le manu malo ia te oe mau. Amen. Ai le ngata i lea. Ia maua mai le tala i stasi vili tusi po o tangata sue tusi lai oi i leisi nuu. A pea ua lofo mawhasala lau. Ia o le tanga le vili tusi na vili mai le tato le tio. Oi ma longo mai ai. O lo no fo fasi sila o le la pitonu o vai lu tai. Pa pe a le lina William e tala no mai te moni a ana le mai alon to lua e su e atu lo mai se manu e oti. E ala o vese ya o
Ma le tōrua o vili amu a mātu e su elona mai I le vili tusi le. Ia, o nganga lea ngā o lea wa mata o na ta bibilo solo le fia. Wa le foi la va benal fatta la noina lato. Ai talo fa si vili tusi le o lo vili ana tusi e su e na tupe. Poi al lu leo lo fa el vili tusi e lei tangata. Tangata uma o iai. Fa leanga uma le vili tusi o langa o nai tangata I e o iai. Ai uma na vili tusi te fa sanga I fo ia nganga leanga ia vili le o langa ma vili le soifu o le ire. Awa o me moni ana o le tu o ngā luenga fa tau laitu ma ngā luenga mo meo nganga leanga. Fa o ngā o e le te moni to fa sanga lole le te moni to e pangi o. Foi lá o fa penal no fa se o matuai le lapi tonu. Ia o e o lo fa penal no e le vili tusi. Ia mau ia la tau tupe a tili e o na mamai la tau. Amen. Ia ai va talofa le tangata leo tafa. Ia ai fa tai o leo tau mai ta ua le aso. Le la tafa longolongo. I le fa mala manga o le mea. O me mo la mo te manatu e ao le fa mala maina o le paia mal mamalu o mai le aso. O la ele mea ta o le fa sa o le tonga. La le mea ta o le fa sa o le tonga. Fai tau mai le Isaia e ono tasi fai upu e mua ia. Isaia e ono su tasi ma le fai upu mua. Fai tau mai. Isaiah 61 verse 1. Wa yo lunga le nganga o le li o Yehova. A wa fa wina o Yehova e ta la I tala le ye o tinga ina. Wa ya awina mai ya we fusi e loto momo. E ta la I sa o tonga I ta feanga. Mal matua tala ina o e wa fusi fusia. O le ngaluenga tolu ale na le na fio mai Yesu le lang. O le tusi lea Isaia, o le perfetanga lea na perfeta mai ai Isaia. Ia Yesu lea le afio mai, na te sau e fasa o loto tangata o le lalolangi mai mafutianga nei. Peila o na whapena o na, toi whafonga foi le la fai tau mai, fai mua lava na. Wa yo lunga le nganga o le li o Yehova. A wa fa wina o Yehova e ta la I tala le ye o tinga ina. Wa ia awina mai a we fusi e loto momo. E ta la I le sa o tonga I le ta feanga. Ta feanga o le captive lo no winga o tangata o whapolonga ina. Ano? Ma le matuata tala ina o e ua fusi fusia. Ma ta tala e ua whapena o na seia ma whatangata o tau ina. Whaperetania ia lela whafonga mai. O ala whea lara tau nukua ile mea lea o le ngā luenga lea Yesu whasa o loto. Tau luu I le tusi a luka e whaalo no whai upo e survalu sumaleiva. Aso lea na tango ai e su le tusi ta ai ma whai tau I tono le sunako. A o lo whalongolongo uma le au whareseo ma la tau na ie le sunako. Pa mai o lo whai tau le ie su le tusi le Isaia. Whafonga la whai tau. Wai o lunga le nganga o le li. A wā wana whau mai a tia ue fola le tala le lei. Ie matitiva. Wa wina mai au e ia e wha malolo ia e loto momomo. E tā lai le sao lo tonga I le tā whianga. Ma ia pupula mata o e tau aso. E tu sao loto ie ua wha sau aina. E tā lai le tau sanga e fina ngalo malie mai ai le li. Ai silsila la ia I le upuna deliverance. But the Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of the sight to the blind and set at liberty those who are bruised. O mea umai le polonga ai ka langi kai mingai. Au kako kalangoa fo ngai kai o lo iai ka o lo fe wa I mangai mafkianga.
La e kanga pe al whaponganga voile o le kupe al ko inga Samoa ia so ia le ingi wale te le ingi whaponga le piko le ia. Amen. Whapenga voile al whaponganga o mafkianga ngai a ngaka kai ko kasi. Amen. O ke lo voisa e voisa voe whaponga. Amen. Whapenga ko kafo ala hasinga mea sa e whaponganga i lo wolanga. O mea o mafkianga la e whaikau mai o. E kofuanga ko ma whaponga. Amen. O ise feo lele, o ise feo rolo, o ise ke kele. Ai ako suka fai kau kuseri, e foi whaponga koa. Wau palal fai kau lalo, wha molen nai rau pa sulu iwa, sulu malbalu. Fai kau buwa. Wai o lunga le nganga o leli. Ufola lalo, so i fo lalo, nganga umal fai tauna. Wata ai e ia le tusi. Si. Ona tu watu ai lea i lea auna. Wa nofo i lalo. Ona pula toa mai lea i a te ia o mata o tangata uma i le sunako. Ona a mata lea ona fetala i atu o ia ia i la tou. O le aso nei, ua taunu ai le nei tusi. O tou e whalo longo i ai. Mara, ko whalongo. Uma longa fai kau e Yesu, fa melo e Yesu. O le aso le nei, ua kaungu ai kusi lea. Ua kaungu ai le valo anga lea i seia. Awa pula koa i ai la konga i konga sunako. O ngā leo fa mai kaka lea ngā fai kaua. O le aso le ngei, ua kaungu ai. Ai sea, awa o Yesu kongu ale fai al fai kaunga le kusi lea. A o ia kongu ai whakau i ele i seia on kasi fai umamua. So o kala fia la ia o ko wa ka ngu fa sa lo konga. Amen. Wa umma o nga fai al fa sa lo konga. Wa umma o nga ka penga al fa sa lo konga. E Yesu mai ale aso kau al sa kau lo o inga ka penga sa lo konga. E ka lo fa ka la langi la polonga. La polonga o mai le so le singa ka ele lo. Wa leva nga whaasa o loko e lea kua. Ia ka kou ela ia Yesu Keriso i rungo le sakau. Ai mafua i se anga le sa o loko, le ai se malama. Anga ua al kuspa ia malu le loko e le malama i mela i kongo le fionga lea kua. O le si mea, o le si ngaka i ele malama ai le ai se kalikongo mas whakua kua i ai. Ma losi le fia poko. Ki nganga whalongo ia mea anga kiriwa. Ase kiriwa a maupos kiriwa ngere songi. E whawhia poko nga mga. A le kele ia o ponga la ma whawhi ka uli mea lai polonga ia longa o langa. A oe ke whalongo loe le fionga le akua uskairo. Ka penga o ia a whai kele isa o loko a o lo waso le ngei e whasa o loko ai o e whasa o konga lea. Ma Yesu o le aso le nei o kaungu o e le kusi le ngei. Ai sea, anga o le wa kau kalaku ngaka o ia kongu a lea nga saunga ke whia le ngā nuenga lea. Nga pula koa lea iai. E pula e menga le whea kua Yesu e a ko ke pupula mai whape ngā ea. Le wo fai aku wa ule o ke sau e fai le mele mo o kou. Le ana le mele swatsa o konga. What is deliverance? Fia fa mamala ma foi lele ia maua mo tuale pa. What is deliverance? To release, to rescue somebody from bondage, dangers and evil. O le fa sa o konga o le whapenga lea o ngā lawea i mai se kaka mai i mea o lo polonga ai mai i mea o ngā whainga ai ai mai se mai ngā luenga ki a polo ta sa loko mai e kako ia whain kaka o kakafo e ingi mea e polonga ai ingi mea o ngā whainga ai no o langa i lunga ai e se nganga leanga wharawe lawe ngai ai po se nganga leanga sa mai luko ai amene ai fala me lave a
Ia le mea konguanga ka le deliverance le kau kalango ia le kai au. Amen. To set free or deliver someone from slavery. Por fasa o loko mas ngaka mai se polonga o lo fa penga polonga. Le mea le sa Yesu e fai. Ia wa over malua fa kau sanga kaluai. Se va ia le levo sa ia le ai fio ia isi mal polonga. Isu e ngaka e pule le ola o le polonga. Ngai uso o kongo o ko ese mal fal pui pui polonga. Lau ke le o loa o umang sa wia Yesu le kiliva mo lako. What are we being delivered from? Ola le mea e whapengang kiliva mai hei kako. Wa fia mamlama o angi mea ma okia. E kaunga e mamlama ngā reo ngā. E lima mea ngai ngā. Lua whalima. E fiku lea whai o mea. Fiku mea ke kere a ua kiri vai kako e le li. Me momoa lea ngā sala. Malosio lea ngā sala. Polonga lea ngā sala. Kasi ngā mea ngā sau Yesu whaasa loko e kako. Abene. Longa lua o le kingo le ngai maonga kui ngā ngau maonga manga onga. Abene. Oka, whamaya kwa ke le ale a fianga o kako i kui ngā ngau manga onga le kingo. Tu ina nau mata male a. Whalia lia o le ola. Mea longa kolu sakang. Kau Yesu whaasa o loko kako mai le pao sakangi mai ke mongi a nganga leanga. Lele o lo whapenga whapolonga i kaka Samoa. Lea ala vea kaka Samoa iske mongi a waku lau fomai. A waku lau vile kusi kau mai le mea ke alu iai. A mai ai le vai e ngingi ai oe ma panu mai ke whapenga pipisi ai o puisu. Amen. O le vai a mai a e whapenga ngā mili ai oe. A le ngaka ngā mai se vai vela ai oe. Pa mai se vai vela ke mongi lea. E o inga whalangu lau whale. Whaongai ngō ka mali ima. Whangau kengi a isi a inga. Singa le avele, saipua elo. O kere sā. O le kui akua, kui fiki, o le kui maua. O le kui ai, amene. E wa ngō manga leo lo fe maulu mai la wali inga i whaia la ko ngā luenga. Pelo ngi ai ka Samoa. Papea ai o singa le avele. Ia o mai i vai lima o le ainga ngara ko ke whape nganga. O e whamalie luka mai kai o singa le avele. O le pea e whamalie ke le sā. Pera ko ka whaure men ko wo i whamalie. Ah, whaure men ko wo i whamalie. Ia o nganga lea o la ko whaia ngai mea o le pelongia, whapenga, whaporonga ka Samoa. O le whako kikira mai se polonga whapolonga o le awari ia. I le keiminga o kaka vai ai, amen. O ua kaka vai alo anti. E fo whakau lai kura o anti a o ue ao vai, o au le kamao vai alo anti lea. E ao vai nga ku whaavasenga lea whai kau ka ilua. Whai kau lea whai. Ia o kipi lea ma kaka. Ia mwhapenga o nga palu. Ia o ku whakasi rei kongo si whasi e. Ia po se pepa e mole plastic. Ia nga ngoa lea. Ia nga o lea malako ave. E ngingi ai o lako mai. Ha pea ka iko. O se mele leira e ka ke whaia. E au ngā mo ngai ka ngaka. Ui ka kele iloa. O lalo ki Apolo mangi ngā lua ngā le ria langi le whai. Ia, ki au kiro o ele si kakawai. Ia, o ele si kakawai ngai. Me long kolu a mai. Kasi le mea lo whapolonga e. Ia o kako kangaka i mea o mai. Wa lai loa isi a inga le whi ave ai o mai. Ave i, ave o, amage i, amage o.
Al kasi le me sau Yesu fa sa loko ka ko ma. Ona fa lava ua tatou malolo ai. Lo wanga e fa mnu ya yo va ole ngal station me alofa na te fa mangalo wanga sala uma na te fa malolo mai atoa umalawa. He's our healer. By his stripe we are healed. Ale ai polonga ngai ngakan mai. Al sini lan me alain ka ko mai malolo, mai ko malolo, lan me alain mai ko malolo. Le kau se ka ko kula fongo kingo. Ai le mafaufau. Ai kinga, ai apa, ai fala. Le lava le malolo, amele. La vea uma ko kele isi ainga o le malolo ai mas. Wa fi kau ila ainga nga, wa fi kau ko malolo ainga nga le malolo ai mas. Kele mafuanga. Me nga ala nga mo mia per fa malolonga. Mo mia per fa malolonga leli. Ia mang kua kolu wala mai le kua fa malolonga ko mai. O le medical o le herbal ma le divine. Amen. Awa ke fia poko. Wa o isi mai wala malo fa ko ke mai ai o kilo. O nga kaliero le ka mai mai ka fa ko la le ala le o. Ma fu mai ke o ki fa vale. Amen. E ele me ka fa ko o fa kasi mangalu. E ke fisini le ko pole ale me fa nga o ele fa malolonga o e. Pe ke alu fa mai pe ingu le herbs. Pe fa pe nga fa kali le ku fa malolo e abene fa kali la ka fa se o le fa ya malele lo e o le fa ya malele malama pe sidi le ku po le ale me fa mai le ku ya o fa o mai lo fa malolo le fo ele o mia ngo ki le si mai a ele ko ngua se fala au e muso e ngul fala au o me fo mai ya o kilo la me fa ia le kele sa kalfa pe ia si fo nga ba ve alu lo fa ba alu lo mai mau pe fa pe awala ngua awala nge ai me ai ke mai al fa la ve e ke fi ai me lo ai ke muso ingu le fa la au mai el fo ma ia ke oe anga ke ai me lo ya fai kau kele o kalunga fa malolonga ese mele kau kalunga ya fiara se menga saule su fa saloka ko o le makiba kasi le me poverty kasi le me saule su fa saloka ko le makiba ai me se Samoa o le Samoa le pu e fia la u makiba o ang fa ngole si awala lai o sa fa i o maya o le awala le makiba kama upo Samoa mai wale man makiva o loko anga e kaukala le makiva ma e polonga ia le makiva awangale au kol kala le kuspaya mai u fa mativa ina o ia leo kele ina ia fa o ina itato kasi le men sau Yesu kalepe o kakolanga o le olanga makiva ai mai lo kamao ainga mo kako fango ngoi o le akua isi e lau alo nga makiva longo wingo fa pe mai le akua fe ngalu ngalo ua kali inga fai mo oe ai ke lau lo makiva la le mea fai Yesu ole o ngalu mani uolo ua kali ma fua le malama polonga isi makiva e fiwa le mea e ngalue e pupu solo ava i le kanga kupe ngai ku uia iau kupe e mo mia nga e lo kasi le men sau Yesu fa sa loko ka ko o me le kiva o me lu o ko fa popo ia inga ku la lo api amen o fe ku uma malaya curses kasi nga men sau Yesu fa pe nga o nga fa sa loko ai ka ko o mo malaya nga ngeila kala ngo le me ka malaya nga kasi le am ka up ele o fa la malama o maka ka le me malaya ale fia yo Samoa fa malaya ka
o le popoko ia ka sa mo fa malaya ka a le valea ia lau ke le lo o mea ia e lengi me ula mea ia le fa polonga ia ka e o mai le so feo ki ais e le kai mangu malo i malaya o le fanga ngau ais ka makenge o le mawangi pepe ais u ngali aisa o mang fa malaya e makua ele nga kai leo lo i malaya ku fa solo i ainga malaya i kongo mo meo ngaluenga e fai kasi lem ka up ngangai kala ngoinga ka upula le malaya sumai mai lo ainga a umaro fai mar kala ngangai fa sa lokol ko ainga mai nganga leanga mai se ke mongi ia fa sa lokol ko ainga i malaya ku fa solo anga me ngai le kala fa ngongo ma kwa mo ia me ia amene o kuspa ia kumur kuspa ia mori mau o mo mea ia ka o malaya ma me kupu o langa ngaka pe alalo se malaya al fa la ve le fa ma mo ngaka ale pai pai fa o ma o ko me ngai e polonga ngaka ele ka ka ia mo ngai lo polar me ala polonga me lo fik kasi le me sa u su ekiliva ka ko Kau Yesu ekiliva ka ko mai leoki. O leoki. Deliver us from death to life. Fa mai sa ka ko leoki a wa. Ola. Kasi le mea. Mo mia lo lo. Ko ke le o sa ka oki o ka ko ola. Amen. Awa ele amlama ia lo winga o ka oki me foi nga e mangwoki au kala e mangwoki au me fai amele ke fiwa me fai se me ia lelei ele me fai anga lelei aisa it's like death everywhere because you do not understand ke le lo ka si le me sa Yesu fa sa loko yo pero le akala va ola le me amele ya o melanga lela ka ko anga le lua lela ka kalongoa ngai lela ka kalongoa la sangai o le silima ya la lofa mai le kua ale a fai loa kwal kai me kalongoa ya mana male sili alo sau ke falo longo ya ma eva ai ya ma e loa ai ele o se me fa ka va me le nga fai Yesu lu sa ka me ka o le full deliverance full blessing makwa me ako koa me yang fa Yesu mo ka ko me wele alu ka ka se oli o le sky he deserve hell because you utterly rejected what God has done for you o lo ke enga le me o ma fa ke liso mo ka ko ai ma ya lo mama la ma me menge o nga e ola le ma lo lo le yo menge vai foi le ai kongulo ai ma e olai ole a maka o kurengi mai ole a maka kulai mai mengai ma enjoy lo wala ai fai kile mamla mai fai nga ka ia nga e kilo i manifestation o mengai lo soi fuanga i lo ko lua lo fangau ma less generation nga less generation o e mamla ma o e half generation o e mangu ia le kua. They go down to 1,000 generations. Ai mo ka kio mele. Ya, le la ka ko ro ke mo. E la ka ko ke mo. Me lo lua la so ai. So mai. What are demons? Wa e me o nga le. Ya. O me mo mua mo me nganga leanga mo me nganga i le ila ko kingo ma we pe nga fai kingo ngai mea al ma fu anga vo nga le fai kanga ko lo me ngai anga mo me nganga le kingo e fio ai vo ia pe ngo fio ka ko amen e sia ke me ke lo fe lo ia ma lo fe pasia ia amen e ke le lo e ke le lo aku anga mo meo mo anga ngai lengi la ko kingo o longa luonge me o ke mongi e ia la ko abionga
They have personalities. E foi la ko eki ma la ko fengi. Pe ya se kanga ka foi lele pa wal me ke le lo ako la ka nga le la ko ki. Ai la ko personality. E vo la ko winga falia. O long kolu. O mo me nga nga la ke o e su e se me ngo foi. Io e mo mia la ko me ngo foi e fa ki ngo ya la ko nga luenga. So e kele ala me mo fai o ngo foi me nge. Ai ole fale sili o fia ngo foi. Ole hotel mo me la kasi. Ole kangaka. Fai ngaka ko o e number 1 la. Fai o 710 hotel ngai fia la uri ngo foi. Yo, e fia kele, e su e anga le anga mo kangaka. O le best way anga ma le best place nga ngofo ai. E la su e kangaka ngofo ai. Wa ngofo lo kangaka, ia nga fa ko fai e lo le o lako abionga ia malako kanga malako fengi malako ek. Bela nga vai se kangaka ai ulu fia ke mo, po fa ku winga ke mo. E ngai vai foi le wa sui ako o fori e le nga sui o nga winga o sui ang kaukalanga o ese nga mafofonga because what take over nga nga e mo fai foi nga ngofo me ko o meola mo man they can occupy animals e mo fai foi nga ngofo mo fale o ainga. Isi fale o le makua ke mongia, amen. Ke ia wharo ku kir mori, al ngā wharo ku kir paipa. Wharo ku safa vari ka ngā kai kongu. Alai ma moe, ka kala le whai koko, a ka pungi le whai koko. Ha pepe ka sone poe ia, mai wheo ai kongu le fale. E le lo, mo nganga le anga le la ke whaia mea ngā. Le la ia isi ainga, so sola ese, amen. E mo muso ngo fai o ko isi nga isi ainga vai fa kaya molo ko fale ele umia para o boi e se me ku pure fale ala nga e koskoso e fa ke mo i mai me o lai mo moia e se me nga moia ke ala fo e se me la ka ki ai koskoso a o ele po pa pere ai o lo mo fiki ai ele lo mo fiki la koskoso e kama ia. Kele o me fai e me o nganga le anga. Iko se ye o la ko malo si anga. They have power. Fa ka uai fa kingo ngai fo la ko nga luenga ma la ko me o lo fai. Ile si fa kalanga o me o nganga le anga. E ye o la ko loko. E ye foi me la ko ke manga o fai. Ia o nganga ko kongu kusia al mateo le mareko o le fai kau kusi o nga fai si kele o le mele fia kava le kai au nei ai kawanga e kirkiro iai e kofua scripture se fa maungi ai me iai ai ia sau pengi ma sau pepa ia kope falo au angai lunga uma ia nga fai si kele o le mele fia baku nga ia e mamana mai ai e ia o la ko loko e ia o la ko langonga they have emotion e ia o la ko knowledge they have knowledge ele pe ka ko voi el knowledge e foi le knowledge e lo foi e mana ma foi ke mo ia me ele me huele ele anga they have knowledge they have awareness lau ke aware me ai surrounding ka ko la langi le ko ke ai e foi le me ka abilities to speak e ala ko le fai ka kala kasi la le me mo ko fa seinga ya ko ke le ka me ka kala ai me ai ai mai sa ka mi le palu ale vai lulu ape pipisi o puiso se mai se fo e kaulai ku amen ke roa si de lo ai o ko vai o kui ya ka o mai ya o kui akua por kui mangua a me wa ko le malia ya ka o mai pole hale me o le malia le la wa ka kala mai nga le anga il fofonga nga ka mai pe va be mai o ma ko ingo mo lo ma ku o ai ngo le
Ko feo wa e la wa vaoa ma ko kunga mau. Le velea ma ko kunga mau. Ea o fase se o mai a. O le alme so. Kai ao. Sasar kunga mau. Vele le kunga mau. Ko e fase ma kunga mau ko inga malom kua. Ai kari e lau ke mongi ngai. Ai kari e lai whakuwa kasi alis ke mongi ai. Ka e le vale leo ngai ai. O e aka ku kari e o makwa mio vale au mene. Ai kari e ava malak malia la kou ki kilo mai awafo. O mo meo nganga ia e mo whainga kau kakala mai nguko ka ngaka pe o kako. They speak. Le ala fase se ai ka ngaka awakuro le fo ke mongi. Por fo whakau lai. Miri vai whakau kala loa e kau kala mai o ai. Ia o kan kongulo ia iwa be oka. Fe el. Kalo fai. Ia nga ole fai uma mela uma o mai ele ngai ke mongi. Ele o lo kama ele o lo kinga. Ale o le langi lo kama la o i fo lo kama i se oli. Au fa kwa ele lo kinga. O fa la ele lo kama mai lai se oli. Po ai ar nga ko ai nga wo ki e luango fa nga luai ale o le langi lai se oli. Ka nga ka ye ka kala mai mo nga ka mai ke mongi. O le anga la ka kala mai ai wa mai they have the ability to speak. Amo le seli le fa ya ku e Yesu. La kama ho le ngofo ku nga mau. Pa mai e po ma la nga e fa solo ako fe o maka ko e ui ai le ka ki ole sa wa le ko nga ka. E la aku Yesu nga wa ku ka la ko va la ko aku Yesu ka mo ma ka ma la. Ma mo e mai vo la pingi nga ka yo. Awa ke mo i mal ki kilo mai. O Yesu, ai vai ko gi la ala po fo mai. Ala sa fo e kuli e se mako. Me Yesu ai oko. Ai me kala ke mo mako le ke ongo. Onga ko ke le mako. Kilo kama ya Yesu. Ai mako o kama le, o kama ola ka pe ola pe o ka ko ale wa. O possesse ke mo i wa fa ku muinga nga le. Ki kilo alka malo le po maka ila ki kilo le maka ke mo ila ki kilo ke mo o ka lua fe po ala ku mai le siku pa mai lo ke mo kuli la maka la fuala le fa mai lo mai Yesu hola wes ia mau ese ko ya ke mo ia o le ke ongo o le ngumela faloma e amaka le ongo afe anga e se furu afe. So from 6,000 to 10,000 nga ka o legion mo au kau faloma. So ai fika la ia i lua afe pua ka whaka ka ia le ongo afe. Lua afe pua ongo afe ke mongi o ese mai kumaloa lea o ina pua e fia ke mongi al pua kas. Ko lua ke mo. Mamar kai ko pua. Langa lo makama nga kwa maulu ko la pua. Nga maulu nga le nga ye ko la pua. O solo pa mo wala kai nga amele. Nga punga la kai el pua nga mo so waku malo solo. Mai waku ma o mai la ko fe. Pepe o mo le lua fe pua la so. La no mo ngai pua la no ke vai ke fiu e pu se pua be fai voi se mai le e lo le pua le pu le mele al kwa va ko mai ai ke le vale a voi a la solea ma quale lo a pua al cofe ai sa o take over nga le o nga leanga kau kala ya Yesu mako o le keongo nga ko kele mako ke mongi ala ia kau kala mai nguko ka mai o ka ko ai nga pe ave kau la ikum kau la sea
le fa se nga uma ka ko ai makali kongo ya ma o ai lava awa aka sa kangi malonga malo ile fa vale valeo ko ai nga mal ka ko ai nga le o ia ni fofo makele ya kupe fa benga ma mau ai fu me ave ma ila ko o fa ia fofo fa vale valeo alkala le akua a fa ke alu se kaula ai ku fa mai le akua ele anga ai oe ele ko fo oi se le ia o me ala uria ava ia nga le anga me o le si me ia mamla me mo me nga le anga em fa sa vali la uri they can walk me voi le a sa vali le po a e ke fa longo aku e malulu e a vevela e a malulu e a fefeke amen e ke mamla me ka e fefeke e nis ke valongo kupi e kaia oia ke valongo kuea mangiki lo kingo valongo pe fefeke lo mangu ia o me ola ia maile mo kulo mo sol fangua ba se ki ala uringa la ke pikinga le lei amo me o kangala ai ke so fangua se po e alu so fangua se po ai va pe ke lua kul manga hala lai lo so fo la ye ke mongi ke fiu ko sa so fo e ma qua ko so lo muri le ma ya so fo e ko sa lo ma so ke fa va le vale o le anga le bela ku mai e la ka e lo e so fo wal ke mongi e le lo there's something about animals ele mamla makako ele mamla makako ya pawa me fa ele ku ngai lo vo la singila agelu mo pelu ele lo la kamale ke they can walk ke mongi foi they can talk they can see they search, they rest. Oh malolo. They can think. They also believe. E voi la koka ko. E le fa pe nga ka ko e me awa mo ka. La ko ka le se nga paul me ko ke se malauria. O le la ko kingo. They have memories, they plans, they know things. E voi la ko plan se fa. Ele mongi nganga ho i nganga fe wa ia le anga u le ai mo me o me ngai o mo me o mo ke mongi e fa benga o nga e alfa va voi ele mamla ma kere ka ko se longa anga le vol kuspa ia ka kele mamla ma ia me la ia mo musu ke mongi ke loa ele manga sa ka ke loa me ia anga voia o le ka ki la ko nga luenga o le me ka le lack of knowledge ma le me ka le naive awangi ka ko loa awangi ka ko mala mai ai ia o nga sanga fai ale o la ko nga luenga ma fa apolonga ka ongol ka ko le mala kai mi ka ke mala mai ia wa esela pai ga ka e se foi le levo o ia i pe ka mana malama amen yo pa ke mama lama lo ia i la uli i mala ko me ia fai o sui foi lo ma fo faula wala ke fa fiko ai la uli o la ko nga luenga ma ngai lo ki se fa lo nga luenga mo me o nga ngaleanga o nga luenga la uli ngai la ke mai le ka te entice la ke ka ka mai le so me voi le lo le o la uli ngai o la ko wa me fai o ka mai le amen pe al ka o mai le o pua le fai so o la uanga le fai fa ko anga la wa ai u mai pua ala ko fa ko if you are me fai mai le ai ma kau kia e lo fo ia va ngai me o la mai le e fai
Whaavela o ia e lola, kasi le mea e whai e ke mongi, o le kakao mai. O le whai o awala e mai leia i oe. Pe vola o whapengao, ngai e le ia kopo ngai momo whapasu wha. Ia e malama la, ia whea lama le mea ke whelua ia e makaala. Ai se mai leia ki aporo, mai leia oe le mea ke alu ai, mai e whelua ia. Mea ngai ma mai a, o le fionga le akua, le sulu i vae ma le a. Ai sa vali ala le upo le akua, koe hafe e ku se mai lei. Amen. Yo, ke le ke ia e ku se mai lei ki aporo. O le mea, le si mea e whela ui e tisiv, kau whase. La kou ale ngā luenga i whai, o kau whaia kau whase lau mapofau, whase lau vai, whase lau whalongo, whase au langonga. So i e makalia i nganga kau whase. O le whawalai whaila o la wali ia. E le, ang maue pe a whape sa mali mai a, lua whawsanga i whase mai oe. E mangua lewa ngā sasa le lua le wha le u. Al whawalai, o la wala la wali i whase ai, o le siaka ngaka ki rua wheo ai. Kanga kalawa lo wa inga po so kausonga po so kasegi amene po sa wo mama e po ayase skanga fa nganga la wali nganga e fa se yo you have to be very careful with people because they will use other people ide popoi la uringa e fa ngo fa ngau la lepo o whangau ala au lepo la wali, o le upu lepo o lepo poi. Se whangau malaka mai sos ka ngaka e mga o whangai, nganga peia mo meo papeki, voi lele whanganga ngaka o la uri ia mo meo ngaka. Pa oso i fole se whase oe. Misi a kuranga, kami mai le se ka mwhai e whase oe. Wala ko ngā luenga leo ka whase. They are very good in enticing people. They are very good in deceiving people. They are very good in enslaving people. Melong koru fa polonga. Romayono suma lima. Kasi le me fai la uli fa polonga. Ai vai ka nga mo le mai nga e fefe vai ka nga. Ke vai le poko ngo foi ka pungi ma ka pungi mal fai ko. Ele me whainga koe mga askoe laks ngā kai kongu. Ia o, o la le ngā kai me ngā pong sāne me fia ngofo ai. Le fia ka ngō se ngā. E ngai lua ngā ka whapea ngā walu iai. Kau whainga whaisa ngā luenga wha sao loko. Kasi o sao loko o lesi whai langi. O kia ele mga au iai. Ai ma kua loka o mone poko. Nei mas fa malama fa benga ko makala isa se lighty kong. She wants to live in the dark. But it's a demon. Kasi le me fia ela uli al fa polonga. Kele la ko nga wala polonga il pia, polonga le ama, polonga le maruanga. Polonga le faikaanga, polonga le mululua. Kele la ko nga fa le polonga ia lo fa benga fa ela uli. Ia fa kaya ia Yesu. O le si me longa fa o nga luenga ia la uli e fai me ka ole drive and compel. O le avea mal fa kausia. O ko fa longa mai e fa kausia ska malo. O le foi nga au bio nga la uli e per fa ka nga vole le a la moe anga kuwa i lunga ke a usaban. Masavali ale alua ya kwa ke ai fo va veao. Vui esel mele wo ya. Ia mama lama ia me fa kausia mo la bea. O fa kausia la bea isi kama kai po me fo isi. E ia ile kai me le po sa wepe sa we se kangaka ale nganga leanga. O saule I lo poku moe. Pa pea lea oia, ai o se, ia fai leo lau miki, fa pea leo o se miki, ai le lo, le ai o le nganga leanga whakausia lea o sau. Ia ala le ka fia anga,
e le fai kafia nga me lo loko ia le o me ai amene o iskai mi au mai nga nga ia pe ia la fai so inga le lungali ai le lo ke mongi a mi o vale le sa ale o le se fingi o kamalo it happened both the man and the woman ma pe ale o ai o lo kolua a pe ale o ai o se ka le lo ke mongi nga e fia le ia o ele ko inkalesi lo kolua o inkalesi le mele but that's a demon. Le voi la ke ai su ngali o masal salo ke malo lo ko masal salo ko lo ke malo pe ya fo ni mai e tsi nga kale ai le lo ele tsi nga kale ke mongi nga ka o fa kausia a o fa kausia so there's a time in the night that spirit will come. I've seen mai o mo samo o ke nga lu nga fa pe o mga fai o la fai o le menga o ko la stopu ya o ko vai nga ke a kuia ke o ko nga ba fixe o ko nga ke mongi a bio valea va pe a bene wa ele pisa aya nga ke fa ma popo a se ke mongi va pe e o le nga le be le se nga ka a bene. It's not a dream, it's not an experience, it's a demon you need to be set free from. Le man kuala ngau ya ke busa ka wa ku ke wa e vesi mai o le fa be ngava mai ya fa mole fi fa saka fa salko boi molo wala ku o la wa moe wa fa le poku ye malonga moenga ka fa ku nga mau o siana mana mea wa leva not fa ko la me wa moe mai e kaluanga o kilo ko o misia o finga ka o le kala bo worga ka ko au le leile fa fi ai moi ka for ku nga mau lo ko fa ko la o fi ngai fa mai ko ki as fu ka sanga kalu se fu ka sanga ko ki se fu ka sanga lo fa vale fa pe mai moi fa pe es que pe akape o fa e la fa lo me o fa ke wala o fa ku fa vale o alongo me la fila ke e ir ke mi po sa waya mai sa o le pa a sa ula ya ke e fa iro kulang fa lunga ri mai sa o le pa ko la fila ya e u mai ngalonga au kafa a mai i ele ke fa sa mai i pa ko ngalonga au kafa a e peia lo ko mai i pa ele se ko lu o ke mongi me mai e it's a demon. Pa mga ala fai lo fa sa o konga. Fai mo la mea la ka fai le. Ko ka penga le le lo mo o lo poku moela o mga fai. Ko fa fo I un mai ai. A wangi e ko moi. Ma fai se fai ngale ala kale lai ko kongo e fiu e vala au ya maria ke le manolo. Ave ese manmela. O so lo le fai lo fa sa o konga. Nga uma fa mai si ya la sunga le o mai mo lo ku kapenga o le ai mase alkale fa ku la fa lo fa malolo ke mga e lo o Yesu le la e bala wa e ke le uia ku long kinga la ka wosa o ya ke o fiu ke le aso ga ui long kinga e ala mai ka fiu ai uia ile ya se be o le po nga fa lo fa malolo nga fa lo fa sa konga le si rova yaso alu o ngale cancer ai lo ku auskalia ko shaki langa cancer wala au mai wa clear langa cancer wa le lo al forma I pola me kupu wa le se cancer kan me lo ke fo ke fa ku ya vi Yesu ele o vidiamo Yesu fa malolo ele ko sa mai kere ko fo ya le ala wo fo le ya ku o lo fi lo ko le lo sa le o maua e le li o le o ke le nga ka lo polonga ya nga o malele mala ma o nga le anga me e fa ya me ya la ko
O le si me fai le wali le ngaka o le me ka le drive and compel. O le mele o le tifai o le fale anga ingo la kokingo. Ai vai la isi ka ngaka wo i wa fa benga violence. Kaka wo ia o nga ka kui a o nga ika se lei. O ala ko me fai o la kokingo. Mo me o nga le anga. Lau ke fai me anga. Ma ila ai o la ko ngaka ma ua. Ke le ai le afianga o la ko foringa. Ia o whainga nganga le anga. E lenga ke ngā lo ngongo torment e lau ke whaki ngaka. Lau ke whaki ngaina. E la lai mo meo mai ke monge o ia i lava o ia ia. Ai ia kaka ke vai e si mai isi. Awoi, 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 awoi. E o ia. Wai sa. Whaki ngā hinga nganga le anga. E le ngalo ia kia ula kamakiki ngā mai a le paka. O le akali o le uso le anga o whanganga le si uso i oi i a le paka. A woso ngeila le mai o lo ngā kali. E a mai a le pika apula e oi a si mea. A e oi a i kukongu le kamakiki. A le kamakiki e la e ao. Tormente. Kasi ngā mea whai e lauri. They torment people. Au ke whapolonga ma whaki ngā hinga. Longa fiku lau ke whalave lave. Kasi le mea whai a ngā ngā. Whalave lave ia ia ke. Whalave lave lava i ngaka. Lako mea whai. Mea kal harassment. Ioi, lau ke whai a mea whapea ngā. Me whana ngā le ma waile se uri e ke mongi whapea. E uifo ia le au kafa o le kengi ia. E uange kau au o le kengi a. E whalave lave ia. O le au whanga o amele. A whafonga mai e la vea le mai le amele. Ngā ia o e ke mongi o am salolo ka ma ho ka ma amene e kai me ngā luela uri lea ko kele groups kasi la lea kai mi makua malolo si e apea o ngā kau whai ngā lue whakas wa pe o se au hoi lele ka ilo hoi el mau Samoa e lo la moria ale o whako kasi kama e fia mo meo ke mongi lei ko. O ngoafe. O ka sole la whai o nge ke mo. E le ki o ama kwa i ula vale l ngakal nge. E ki o afe fefe ka ngakal ngu nge i o le mera i el ngakal ea o le makwa vale. Fasika ngaka violence. Pa mai po a ua mea ngo ai lima o gama lea e mokusi uma. Because he was possessed by 6,000 demons. So e la kang ai me e ngā lue whakasi ai, ngā lue ko kele ai, ngā lue ko kasi, ngā lue whakasi, ngā lue ko kele. Ale mera mo kau kia, ngang whakwa Yesu, olo! Awa ile langa le au mea, amen. E ngā kelo ai, i reka kai kusa le pāwala ia Yesu, ma le pāwala i ke mongi e onga. He doesn't have that, no match. Ngang whaia kwa Yesu o ese lo. Awa fo ilawange e fese ngai meka o se ke mongi, awa lawange e fese ke mongi. O le me mongi a, o le ke mongi e fefe ia oe, whai e ngaka kafa, e fefe ke mongi a. Whai e fefe ke mongi a, au ke le fefe ke mongi. Alo maka fefe ia le po. Ya, le laka ko mai le whai unga. O a mafuanga e lai nga urufia ngaka ke mongi. Le ana mafuanga e lai nga o mai ke mongi e whalavelave lo uolanga ma lo uolanga. Le la whai ualka ko kalwanga ngei kai au ma le awa onga o ngei kai au ngei mea o nganga leanga. O le ana mafuanga e lai nga o mai lauri e whalavelave. E iei le meka o le entry point, e iei le whai kokoa e ke kala. O Yesu sakangi, Yesu ma le malo le akua, e whakali uma le whai kokoa.
Ma Iesu pauta o te tui whea. Ma ai sea o te ulu fale mate e whapea fo ila sa kangi malonga malo. Ao mai e le ma whainga o mai loa maulu i lo fale. E whakari umane whaikoa. O ngā pule leo o e po airi ngā ke kālala whaikoa e ulu mai. Au e kālala whaikoa e a Iesu. Keep the devil out. Whaamela ois. Ka kala ia Iesu. Koe ka kala e ki apo. Shut the door. Keep out the devil. Shut the door. Keep the devil in the night. Shut the door. Keep out the devil. Light the candle, everything's all right. Light the candle, everything's so. Pese, shut the door, keep out the devil. Shut the door, keep the devil in the night. Shut the door, keep out the devil. Light the candle, everything's all right. Light the candle, everything's all right. Pai ngaka kwa kafa ia o le mea ka o fai keep out the devil. Ai ai kai kau ke kakala ai ko. O kai mila ai e kakala ai o e ma ul fai ko ia saka. O kai mila sa o mo los fai ngala ori. E lua awala e kakala ai e ka ko fai ko ai le la langi po nganga le. O le me mo mua o le fai ko e kakala e kua a o kako kua a po kako po kama ma kua e ai ainga o lo o nga lue ke mongi kongol ko ainga o nga fai ko a sa kakala e ko inga ale o le ko inga le lunga ko o le si ko inga lunga ka o ancestral mo ancestors o kua a po o kua a o kua a. Ngā lako kakala se whai ko ai se ke mongi po o ke mongi ngā o mai ai ke mongi la e whaapapa pomu ai a ke mongi e kongo a inga ako. Kasi lalanga mea ka uanga e su e ma e sirisiri. Ma e wawa ai lo a inga le ke ola mai ai ma e kupu mai ai lo ka mama lo ki ngā. Po o iai se ke mongi o lo ua ka ai ko kongo le ainga ngai ke sa wai e ka kaungei o nga koe ka o nga koe ka closer le whai koa ma e koe whai ke mongi nga alula o isu e se ka nga koe mako ainga a o finish. I don't want you to come in my family. Get out. I will close the door. Anga le mo whai nga close uma se ainga poko poko. Anga e lunga o ka ngaka me lua it depend because of the knowledge and the faith. Se longa se ainga wo mai whakasi uma wa karikongu uma mo whakokua e mga o. E kuri esa ke mongi lea mai le ainga poko poko ko am whai lenga whai. A whai e le whai o ngā e le karikongu iais. Ka pungi pungi lea ka i ko kas. Amen. Wai aka kalwhanga u karikongu iai close le toa mo lako. Ai wha au pea ke mongia i le si au huso ma lo kuangange ma le si vaenga o le ainga. Ai ama whai se ainga a poko ngā o mai whakasi kwa am whai leanga whai. Ai ale ai, whai kai ko kasi. Ia, kasi ngā mea ia i loa. E ei ke mongi o ai o ngā le whai ko koa kakala e makua o kua a makua a. Po ko foi makua mo ka ko makua. O lunga o fai ko a kala ele play mai makua. Ai kala e o ia. Ka kala e la vai uia. Okay? Wa mama mai fai ko kele ai lua. Le. Wa la fai ko. Momoa le ang sala.
Ei sa nga sala makuia nga fai. Po makua nga la ko fai le nga sala lea. La e ka mai ya ke mongi kongo le ainga. Onga le mea sa fa be ngang kupu mai makua. Ai sini mai o las fa ke kai nga mo yo nga leanga. Nga leanga foi lelo le makai fale. E su e ku maka mai ko inga lai lunga ko le makai fale. Sa wai le ele sia nga kupula le a o lo ye pe makai fale kongo le ainga. Kasi nga ke mongi ko le makai fale o le perverted spirit ke mongi a mio leanga le fai kaanga ma le murilua ia ma le meka incest ma fua mai o nga kupu mai lunga le sia nga kupulanga le lava wo o mai pe le sia nga kupulanga fa maulunga nga leanga le fa maulunga nga leanga le fasio kangaka ai ka mai ya leanga le mo alcoholic ai nga fa penga le ava la ko ngaka ile ya ku le sia ko blanga sa oh man they are alcoholic generation ma fu sia spirit of bondage nga openly ko inga lungaku sa wa la valea le ngaka la work le bondage work mal slave o le heaviness spirit ia o makwa loka le ainga akoa I meka ole pia me malos ke vai vola e macro generation sau ko le akali ia o le me akasi sau ko la ngai fanga o le me akas aso aku kala ko inga le piko lunga fai ko so e mo mia la ale mo la inga popoko la fainga lava oe a maka ya oe close le door mo e mo lo ko lua a ola ngalu lo leinga ele ko e mo le anga le leinga oe umaku oe mai la fangau mai le chenga fangau mai le fangau there's no more alcoholic in this line ai alu ai se uso mo ko fafinga le leinga le fa benga pingi uma nganga le sei longa foi a close la ko ala tisi se langa e fai oe afai oe kala fai ko ala ala bala sala nga ke kakala sawa nga nga ngai ya ka wo close fai ko ala ka fa ko ese fa mo lalo ile ku le ang sala nga angole kasi ye fai ko sawa ke le nga o mo le ang sala e me se me ho le ang sala ya le ang sala nga na mate ia mate fa nga kongwa sa waya nga le ai pula sa nga sala o lo fa be nga o fa pe ma o lo fa o lo pe I lo o langa ma lo soi fuanga ya o nga sa wen ke mongi e sa wai e ko fuala nga sala ma me ka o ke fa ma ko nga ke mongi sa wa nga vo e ku si nga lo yai fa ta otto e sotto mo Samuelu le Roma le Efeso o le fai kolonga lua o le angasala fai kolonga lua ia o le angasala lea ke mo meo kaka mai lunga I kako makua kasi la nga luenga ke mongi e whapenga o nga e soto su lima alua su mo o le lima nga ia le verse nga I kongol kuspa ia me o le tupulanga e tolu male fa melon kolu le loko le fa mangalo kasi ngai fai koko ke lea o lo loko le fa mangalo so vai pe ese kangaka ke le fa mangalo nga kasi ngai ku ese loko le fa mangalo ngala kangaka fai nga kai nga fa mangalo fo mai le sikala le silo makua o ke aluange ai la lo le ongo fuku o ke le fa mangalo o e malau fanga ia wa vave nga o la lo le ongo fuku lo loko le fa mangalo melonga fa kasi le fai koa o mo meo ma fa o lele e unu fia ai oe o nga ke polo fia mo meo video ma leanga o musika o magazine pornography
o meu pese ma mo meu video maka ke maka I meleanga fa kumu elo mafau evil blue movies pornography afa e maka I ngā kusi ko I ngā haka fa penga lo e kakala le fe ko lo mafau e fa kumu e ke mongi lo mafau me fa la lave foi alanga ngaleanga ia ke oe o lo fa ka ngai mo lo kakala o ia mea e fa penga o e maka ia I mai kilo ia me lo lima mo meu profane words mo upu fo I e ke kaukala ai upu malolos e o lava I mo meu le palalau vale iskei o makua ka ngo ia show ho le sa o ka ua fo iskei mi ko ngai e makua so ia show e ia so ia wale ko ia si ke po ai po o mali o ka sole ele ai se mele le sa u fofonga o le ko inga ka so ai asa wali mai ai o sa le mo ka ia pia ele makua la por malo se lo fa I fa penga o sa wai meleanga ma meleanga upuleanga ai la kalaka e kongi o e sio ke ma omo pe la vea o kongi sio ya ale la ka ke lo ngai wa kili ai o nga leanga ia la ke fa nga inga skam o fai ko ka kala ia le foi la fa pe kalau fai ngai ngaka ia o uliska ka sa ka ia tio ia sio ngaka ia kale loa ala o ka ia o le palau vale ia ka kele loa le o le o ke mungi ia la ke fa o soska pero ka e palau vale o e fai anga me o palau vale upu mano losi amen Belong o cultic activities o me fa kaulai. Ai fa fonga mai se ngai o ye se fo fa kaulai ku lo ainga ia kilia lo me fo fa kaulai. A wange ko fe se fo fa kaulai. Ele a fa inga me natural healers mo me kaula se Samoa ele lo ke la como kaulai ku that's okay. Natural healers mo herbs la ku fa nganga ia ele a fa inga. Ai lo mangi me fa kaulai ku mo ke le a fa inga nga fo. Anga le fo ke mamalama u ia mea o so kinga mo lo uso o lo kinga la e natural healer ia o lo anti polo uso e occultic activity ia o mala ka mala u ia se ko la fo e ku lo ka mo mai lo leila o lo uso la ke le fo nga ko nga ma a o ia mo le fo ia me se fo io o kulanga ka mai kai fo io la ko le ka o breast cancer e fo e lo ki nga ya so ia al kai mi fo le ko ka maka ang kinga o maka ka o yesi ka me ho e pe ka pakpaku kai mi kongula nga e ku me lo ki nga mai lo kai mi kongula nga la ia fo ia o fa ia ala o mai ia o le la va o le fa o li mo ko fo se ai dei voi se o ko o ku nga me so swangi ngai ya e no ingo la ngai ala nga so swangi kele ngai ai ya o vola kuria e o mai le la unga ka o le usi o le mangongi o le la o pawanga le me fa ngai nga man swa fo ai le ava fo mai foi se o ko foi a o ngai panua o se vai ka ulai kuranga bea nga luego fa kaulai kalai ke mongi o mai ke mi le lulu e lo fangua mai la fa sau le la sau lo fangua la fa benga ka o ke mongi o le ko pe pelo nga mea ke mi uma sau e se fangua fa fonga mai a fa mai lo fo la mai fa benga fa lang lo fangua o nge ko me ke mongi don't ever believe them it is a lie or the opposite o le winga la ko mo le mele o mai lulu o a foi o mai mo le vai o la ia mo mangongi so ke mi umala e lulu ai kusa la o fa pe ia la ori ai anga leanga e pule o ko fa ku ori ai
So se kaimi ko ke fia o mai ai, o mai. Ka e ao, a fiafi, ma le pō, o mai. O le kou whangua o le ngei a inga ua whaama le malea ia au kou, pule ia au kou. A ua whaalangu kou whangua, e koe whailinga aluenga e koe whaamamai. Kasi la nganga aluenga o lo thea ngai ngei mastupu ma le departments leo le healing and deliverance. O ma foi ngā wao la kou le wala e whaapengang whaamamai. Kasi albe whaamamai e leo aku ma se vai sa, e leo aku ma se vai foi le e leo aku ma se mea kuringamu. E o aku ma le koko le ali. Ai sau le whatuatua. Only by the words. Declare by faith and the authority in the name of Jesus. Ma le anointing alea. Anganga paia. Pauanga ale me kiliva ai. Ma whape nganga koe sau ai. Ai le ma whailang whamainga le whangua. Pea le mo mua whamainga ngaka. Pai ngaka o kawawa e mo mua ia oe. O ka whai ele o lo whale mo lo whangua. E le whai ngaku roke le whale mo lo whangua. Ngai whale e kongu oe. So ngā luenga kaulaiku o le makua kele o kak Samoa oki ai. Le la kele la whapopo kumangai mea. Ke loka ko pepe e whangau ai ave whapoi le ila. That was the introduction. O inganga introduce mai ka mai ki Samoa. I ngā luenga whakaulaiku i Samoa. O le kei mile ave e whapoi ai le ila. Kei mile ave se o fo ai le ila. Ke lore fofole e ure ngiu ma mai lalo. It's a demonic. Awang e pa ure ngiu. So e ola mai lo wakali, ola mai lo wafingi. Wa lewa nga introduce ia i ko kongo ngā luenga whakaulai. O ngā o ka kou wabe mai e. Awar whakarka ma kiki whaasanga i kua le po. Awal salua le fale pea o le po. Awal whaia le mea lea. Ya, ai whaafonga mai lo ki ngā mawe vesi uma ia mea. A mai awal whaka, ka o whaka, ia ki kiro mai la lera whaka, koe a whea i se mea whai ngai. Mai ke fia poko ke whawai ai ai. Ma mai awe kama kei e whapoi le ila o whaku le ai, e le whapoi a ngā mea o mea pelo o mga mea. Ele avea e o makuali le e avea e whaapoi te ila. Pai, awanga i whaafewhea ka kou i mea ia. Anga o mea kongu ai ka ko whiola mai, o mea ka o kala, a hoi li le ngō upu ia. Ha? Ia be kala ku ai ia mo meo, e ia le upu perkangia mo meo. E ka uole le la superstitious mo superstition awange e ka le kongu i mea ia salu lo fale le pope a fai wa mo bia salu amen ia ma se fe awa ke mongi salu ngo lo fale pa wal me fe ke mongi so ma isa o kako makal salu ga Aya se mea rea ngai, amolo ka mai kiki mwhapenanga, si ilo ka mai kiki le pō. Lei fai se mea rea ngai, o el ka mai ko, kāku le giu, wha mai a, whai lau pua giu, ai lau pua giu, e le ke lea, ia le ama le ama le a. They are all superstitious. Kako whiola mai, kako nge mea, kako whewhewe ai. A waki le nga akasakangi ma ke mongi. Because they work through our belief and the word of our mouth. A waki ka kele koe ola polonga i mea. Lewa kele ka wha polonga inga ka koe i mea ka whiola mai.
Mo ko foi ka ko ngu ko ngeki anga I mo me fa ke mong. Ai fa kai kala le wa maka fa kala le ai si me ka ko ngu. Ai ai ala I si be fa mo ko fo ye ka ko me fa ke mong I ka ko ku ya so ya. Le ala wa ka we ya mo me wa. Mo hi. Ya wa ki dei foi. Mai amaka mai o kai mo se o la. Le fa fa so mo ri fa le lupo. Ya wa ki dei ya. Maka o fa le lupo. Ko yo wo fo. Lungo le ma anga ke vai ai e mole ma pengi ma e soli e va ka. Ku ele nga anga ke bongi va sa ko ko mai e. Ke I makai ro wa ka kangi mo lo ki su kan sa. Ele ke le fia ko pe ka ke fia. E pege la ngonga lo ka ika o nga wa leva ka ko ifo ngai me va lea va pege. Amen. And yet wa leva ka lia sa mor kala leia Yesu. O le kala fia un fa sa roko ka ko ngai me. O lo yele mana I le toto Yesu lo yele mana I lo swafa. Leva ka penga Yesu fa sa rokonga ka ko me ngai me o lo ka ko polonga. Amen. Le si me sa wenga ngaleanga mo ka po inga se. Kan kongunga se. Ai loku se loku ele fa ola inga. Kasi nga meo mai nga leanga fa la velave. False religion. Mormonism and Baha'i and all other churches o lo iai. Ke le a fianga pe a fai o e loku I loku fa pege. Heresies mo kala inga se. Unbeliever. Kasi ia me sa wai mo nga leanga mo meo o feu so inga fa sa inga. Feu so inga fa sa inga lai kongol kuspaia. Ele mfainga fokoi feu so ia mo meo makua mfangau. Brothers and sisters. Ele fa kanganga ele akua. Ele mfainga feu so ia ngaka ma semang fa sa inga ele akua. Ele mfainga ki kilo lo wa ngaka lo ainga mfainga feu so inga fa sa inga. Pa mai le akua a fai ke fai mea ia. O mea ia fa benanga kupu ia ke oe. A nga fo esa wenga le anga I kongo feu so inga fa sa inga. Incest, sodomy, leo lo fa benanga el kula fongo sa mo lo fa ka kai ia me. Ai lang ma fu mai awal faia, anga la ia le malo sa kangi nga lue mai ai me. Fai ko ai e fa ka ta kangi mo lo malo. Ka kala loa o mai loa. Fa kingo la ko nga lue. Se o nga holo pala se ai. Se o anga fa benanga fa ale nga inga se o langa skanga. O nga o mea ngai wa uma familia kua au ngai wha penganga whaia. Mea longa spuru. Kasi whai ka koa o se wha amlawe wha fua set. O se wha amlawe po se bali o se ngaka sa wai leo le nganga leanga ka o le grief. Man kua o le grief aia o se la ngonga wha ngoa ngoa. But there is a demon behind grief. Pea whai ke le mwhai nga e wha ke alo wha ngoa ngoa mai ke le kongo o le au pure le kua lo ko rua po lau wha ngau. Ai ola I pea nga malo le fia. Bawa leo nga ba yes. Kango les kanga ai kango koe mau. O nga kasi le mel grief kalanga le ko. Me ngai lu mo le kua e fai Fai kai mi whango ngoa ele akua. Ele ngā ole akua ki whango ngoa leo langa akoa. Konsuru aso mai le akua walaba. Pa wala umirei ai o suru aso. Ele kausanga. Lo ele akua kako ngā kaola e kei mi kau ka whango ngoa ai mai le akua a umaloa o lava. Awa ele kalia la mea ngā. O mai lo leo ngā ngaleanga. Ke vai ke le koe fia wal me ba kume aia o ala ua fole ala o kingo ma fole o maka wal me fa fanga ko fa fia o ele koe fo ia se le lei aisa o le la o take over le nganga le ka o spirit of grief o lo le sky e le kai mi fa kulanga ele ku ke fa ngo ai a uma lo kai mi nga o nga uma fo ile ele manga le ku ke o la I pe nga fa ngo pe foringa mai wa ele kalia le wala au le akua I lo kolua po lau whanga. E pule le akua ia kako. O ia mai o ia ave e sea. A umar kei mir whanga ngoa wa uma.
ai wangi i ola i pea ua kasi ngā mea o mai me ka o shock o mea whafosei ua kupu maliu sa ka vale pe maliu whafosei kasi ia mea ku lai mai ai afianga ia mga sangalue mai ai le li o la langi e take advantage i le avangoa ma le mea ua ku lai mai marriage breakdown mo ngali kekea kasi le fai ko ai wa sau ki a poro ma kwa fai ai ngai whangau le ofe ai no ngā foi ma kwa fai e ngaka lea wa wika ma le fia ai sa o loko le fa mangalo ia e loa a ke loa ngali ia loa pui o loa o ia ke oe anga ia nganga le anga wa kau mai kua wala ko saugi take advantage of the opportunity man kua lau whangau ai me se foi oe fa mangalo a walu nga finga ma le maroa fa mangalo ko mo foi le finga amen me se sa mo le o kere finga ngai lo kamalo amen vai lau fa lua ai o le fango ngoi pe mai alu e lua e tu el kamalo lai o ke fa valea pa wanga finga ke maua e makapoko ko nga me fa pe ke lo behind menge ele e malama foi le mai le ia onga inga e malama mai o le malo ngai e la ke su e avangoa they will always look for opportunities so always look for an open door so o me le mo fa for say mo shock le ele me ka le trauma ai ele se fa for say fa pe o kupu se maliu po se ngaka o le alme ia fa ke le menga a umar fa ngoa wa umalon kai awal whangongoa umi ai vavai le akua. Otherwise, Satan will take advantage of the opportunity. So, me ia ma marriage breakdown, whafonga mai unu ngali kekea, ia whai keke. Lai ia ma lo, lai kaula mai kua, whakakali se avangoa, e lau ke o so whai ai. I may say love the spirit of murder, jealousy spirit, unforgiveness. Oh man, they'll all come at one time. Ai Paulo le mea a fai o fa benga fa maungia wa ia tala au suatu lo sunga le a fai nga lo ola lo tua amen ko mai foi le ko sa fa lua o ke pore la so fu le ko ka si sa fa amen ai aluia o ke so ai lo kama amen ai wal fa ngo umi ma wal fa benga ele ai lava ma fe alwa ia ma se fsel popo pe fe alwa ia ma ngame ma ai amen mesu malua wrong confession se yo kala ke ngofo malafo kasi ngame ala fa longo le sakangi malonga malo ya upu lafo o le se o upu lafo kasi nga fa ko e makala ke o mai lo ka va pe mai e wo mai ala nga ke vidi ke pepero wa e mai wo le o aku il ka ko nga luenga nga ya so wo mai ya o so lo fa malili nga po ala ya mas fa malili nga wa ya le lo mai mai ya o pero ya fa mai so fa mai lo le leader fai ke le ia upu rafo amele o ka vai o ka le fai se bea aua fai ke upu ke lafo anga ve mai a e mai le ia o upu lo yo mai le ia o upu lo so fai ke le ia kasi le me fa nga ke mongi mo mai le so be very careful upu ke fa nga inga fa mal mole. Yo ai upu ye ke fa ye lau fa ngau. Ye lo la fa longo le sakan. Me su mal kolu. Ka upu le me kau malaya. Nga ngei le la ka ngoi ngai. Ai fa benana e lava mai na le ya la fa longo ngai o inga fo ngei me malaya. Ma kwai nga malaya le kuspa ia ma meo o ai ma foringa le malaya ma kau o le malaya nga ngai ola ma wild fam kalanga nga sumal fa o me ka determination le ka ma wild ngole nga le ia sapela
o le anga lea ia sa pela o le fafinge sa fai makolua a apor kupo o Israelu o le fafinge lea o le kama o le fafinge o le si kupu mai le si ku ese ia o foi apo fai makolua a sa o le fafinge o le makwa pule sa wa me ka le dominating spirit control kasi la le ke mongi pa fa pe ke maua oe o le ke mongi foi ele ve ai ka malo le ma le finge ele nga le finge le ve ai both men and women are affected ke mongi ngai pa fa ya o se attitude to dominate ke manga e pulea uma ngaka ai manga e pule fa malo si ngaka there's a demon behind the attitude ia e fa ke le ai se la ngonga fa pe nga ya ke o e mas ko nga skaidi fa pe nga ya e porque mga e pulea umaka kasi al kala awang e lua o koe whaiaku loanga e wawai lo lele me kupu ia oe a vai wala iai a peo se ka maloa e mawai ke lolo au ainga e fefe uma ia oe they don't feel love they feel fear because of dominating spirit a mau hoi se finge o le mea akas o ai lo ko lua fefe ia oe Aisha, onga malosi kele ko ngas le anga le ka ole Jezebel spirit. You dominate. Ai Maria foi winga le anga le e kele mo foi long e pule se me pe lalo se me la pule anga o ka ole mo kwa pa o wa. Pe challenge foi se si sa fa kalanga po sa upu ole mo kwa ele fia. Aisha, anga le amio anga le spirit le e makwa fa benga o nga liu a pe fa o ke mi so fa ye o pe ke yes nga ka pe o ku mai a challenge lo ya lo manga ku po le me ke fa ya kwai it's a very bad spirit leo lo fa benga o nga ka ke le ke mi ngai o lo sau fo ke mi ngai me ka o le Jezebel spirit o spirit fa ya chapela a fia ka malo a fia ai finge so me voi le ya mangkua o nga le nga uma me ngai kwa awa lale unga ya sepela kongi mai ai la lole olo kongi mai ai lunga sau e koe urilong koko le mea fa penga ngai ko nga spirit fa pengi so le ngai kai au ya o nga ua fa nga kai i mo me fai koko nga ngai ya o le ala ka ku kalangoa me mulmuli le curse ya nga fai le kakalo ia wa manga ku lava ia information amen le wa waku ia ke o ngai kai ao ia o ke kongo la so sangi kele lo mala manga ngai me nganga leang ia pape nga fo ngai loa Malaso ka au ngai malaso ngai ele manga o kele sakange ke sawa. So me vole a luaku ia fa ke ngai uli ia ma saungi ko saunga ngai. Inga ia complete level banga mo mo ngai. O nga luenga fa sa lo konga o fa Yesu. Ia le la bala ka ko pe luma ngai ka usanga. Ia ma ka fa lava ka waku le sia sa. Ora ka kalongo ai le si lua. Ia Malaysia sa kalongo ai le si lua. Ia nga fa uma le lesia sa pe ngo ko sila ia e fiku le menga sa Yesu e fa sa loko mai ai ka ko ngai aso ia bala watu tatu tulai ma ave sa taulanga pati le atua Tabana e fa tele sa pati a Yesu o ia lea o ia saunia pa toi lalo le anga le anga atau mai sata Amen.
Pati Pea, Pati Pea, Pati Pea.